mfethu ukuyithatha nje mfethu le ndaba mfethu esikhuluma ngayo sigoqe for today si summarize mfethu kunomuntu nje obuchaza othi sengilimukelile iqiniso kimi but lo muntu engimukelile oyi original yami angisamjwayele manje sekunesikhathi eside babe ngekho empilweni yami uyabona lo angithi izolo sichazile mfethu sathi umuntu umbili eyedwa uwayele nature mfethu umuntu u2 mfethu eyedwa within one so manje lo muntu lo oyi original yami angisamjwayeli sengijwayele lo omunye oyi photocopy yami lo munye wesibili so la lo munye owesibili kade ngiphila ngaye ngiphila kuye yabona so sengijwayele lo muntu ongamanga kade ngiphila kuye lona umuntu oyiqiniso yimi angisakwazi ukumthatha I can't accept him anymore move on kanjani naye ngiphila kanjani naye so before see understand and uNkulunkulu mfethu mangabe yena esiveza usiveza emthathu mangabe dala umuntu mdala umuntu umveza abembili yabona njengoba ngithe umuntu ujwayele in nature so uNkulunkulu mayidala umuntu umdale uqale wenza le ndoda okuthiwa uAdam uAdam bethu uthathwa mbeke ensimini abanga insimi yaseEden bethu okuyinsimu enazo zonke izinto ezinhle mfethu indlebo everything ukudla mfethu ayikho into engekho nobuhle nje bendawo mfethu and ayikho indawo yabayinhle ukudlula yona kodwa uAdam ubhorekile eyedwa ubona waboreka zikhona lezi zinto zangamsiza ngalutho uNkulunkulu wazastresseka mfethu wathi hayi ngeke lo muntu akakwazi ukuphila kule ndawo noma mina ngimvakashela ngimmasaja mfethu ntambama kodwa akakwazi ukuphila lo muntu wayesethi uNkulunkulu no into engcono lo muntu angimenzela umsizo njengaye uyabona la iqale khona uAdam ukuze akwazi ukuphila uAdam ukuze akwazi ukuphila kuyena yabo ngoba kunabantu abangakwazi ukuphila kubona ngokuthi abekho abantu abanjengabo number 1 into edinga ukuthi uyiunderstand impilo isikushayile wabuyela empilweni yakho bathi awusakwazi ukuyithatha njengamanje isolution yalokho make sure ukuthi ukhipha abantu abangalona uhlobo lakho ukuze uphile mfethu uyabona bese ukuthi ngangumdlali webhola bese ngifuna ukubuyela ebholeni mfethu mase ngibuyela ebholeni nto yathi mengithenga ibhola ngizolithenga ngilikahlele nge20 kodwa ngizodinga ukuthi ngiye groundini nase groundini ngeke ngilikahlele ngeke ngidinga amanye ama-player mfethu afana nami mfethu impilo into esenza ukuthi singakwazi ukuyimukela ngendlela eyiyona empilweni yethu ingoba sithatha abantu angabona abangafani nathi you know what mfethu mawukuthi empilweni mfethu bekade mfethu umuntu othanda indaba umuntu othanda indaba iyakubanye abantu abathanda indaba njenganawo ngoba uzohleza ulimala mawuzoxoxela abantu indaba abantu bazohlezi bekuwa njengomuntu orong kanti wena uzobasiza mfethu yabona mina ngisakazi indaba ngika news mfethu angisondelane neindaba mfethu angathi ngika news mfethu bese ngiyako breakfast show yabona lo angisondelane neindaba mfethu yes mfethu ngoba mangabe ngizongena kubantu abangayithandi indaba mina ngithanda indaba kuzoba ngathi mina ngimubi bese ngibona ngathi lempilo bethe ngiyiphila ayinfanele kanti impilo oyiphila ayifanele kunabanye abantu bethe kumele sibakhiphe abangafani nathi empilweni hayi ngoba siyabadinga siyabadinga umehluko ukuthi abafani nathi that's our problem ijene sihamba nelanguage esikhuluma ayifani mfethu unzima mfethu ungena kwi relationship kanti uhleli nomuntu uncikise esifubeni mfethu kanti ukhuluma ukuthi abafazi yizi uyabona ngifuna ukuqedelela mfethu kunomuntu okhuluma amadoda yizi we understand lo when uyahleka yena ubona izi angane uya understand uyabona bethi thina abantu abamnyama only thing engithanda ngumuntu omnyama bethi Inja akayihlalise endlini What are you saying Mfundisi? Umuntu omnyama Inja isuyithanda kanjani akayihlalise endlini ngoba uyayazi sinobunja uyayi-understand ukuthi one day mayibeke endlini izokhonkotha izinto ezingaphandle izokhonkotha la ngamele khonkothwe khona you know what kunamanye ama relationship esibona i-problem khona sithi siyaqala sithi siba yithi nakuma relationship sithi siba yithi nasemshadweni kanti i-problem ekhona singene nobunja bethu mfethu sikhonkotha la ngamele sikhonkothe khona you know what
bethu ukuthi ukhonkotha into engaphandle we understand Lord you know what bethu ukuthi empilweni mfethu sengiqeda mfethu uJoseph mangabe eshayekile empilweni mfethu iGibhithe alimsebenzelanga limsizanga noma esephumelele wayejele mfethu you know what mephuma ejele mfethu ubona abafowabo abamdayisa usethi lalelani ke bafowethu ngicela before ngiyiveze mina ngicela kuphuma iGibhithe akuphuma abantu abangafani nami akuphuma uhlobo ongalona lami ukuze ngikwazi ukuphila lempilo entsha ngoba ngeke ngikwazi ukuphila impilo entsha kusekhona impilo endala engisebambelele kuyona uthi khiphani iGibhithe uyabona bethu yes kunabanye abantu bethu kumele sibakhiphe hayi ngoba singabathanda kodwa sibakhiphela ukuthi sibabeke endaweni yabo mesibadinga soyakubona siphinde sibashiye mfowethu angikwazi ukuhamba nabo uyabona kunabantu ongeke uzuhambe nabo bonke mfowethu kunabantu kwesisikhathi engingabathi asihambi nabo kanti iproblem ekhona ilanguage esikhulumayo mfowethu ayifani mfowethu angeke bethu izifane mfowethu you know what bethu ukuthi empilweni sengiphetha mfowethu sengiyagoqa mfowethu this is the final uma sengigoqa mfethu you know what ukuthi mfethu la mfethu uJoseph uthi khiphani iGibhithe aliphuma iGibhithe uthi maliphume before ngiyiveza angikwazi ukuyiveza sengilibonile iqiniso ngami ukuthi ayim Joseph lo walimali sengibonithi ngilimele kodwa before ukuze ngihile mfethu makuphume ini iGibhithe kunabanye abantu bethu ongeke uzuhile mosenabo mfethu odinga ukuthi ubadedele baphume mfethu until you heal mfethu once baphuma uzohila ungahlali nabantu kanti you know what bethu ukuthi impilo mfethu yonke impilo wayiphila yamanga mfethu yonke impilo wayiphila ngabe bethu waphila impilo abusive akekho umuntu ovuka ekseni esehlukumeza mfethu akekho umuntu ovuka ekseni bethu eseshaya abantu besifazane ayikho indoda evuka ekseni siyohlala ejointini kodwa mfethu uvuka ekseni bethu kwanabantu mfethu aqala nabo loyo mpilo you know what ukuthi empilweni impilo nempilo iphilayo mfethu idinga abantu abafana nawe uma uyisidaka udinga idakwe you know what bethu ukuthi kunama relationship aphelile athi umuntu umshado wami uphelile indoda yami iyasela mfethu iyanqiba mfethu yabo iphuza lokho enga understand yabo understand indlela ephuza ngakho inatha ngendlela eyisimanga uyabona uphela umshado baqhamuka omunye usisi ayithathe le ndoda lenathayo mfethu imjabulise bethu azayithengele isutshwana imphathe kahle mfethu akusho ukuthi mengathembekanga kulo ngeke izithembeke kuloya ithembeka ngoba ibona abantu abafana nabo you know what umuntu engathembekile kuwe akafani nawe angiphinde lento umuntu mengathembekile kimi ngoba akafani nawe hayi ngoba engathembekile mfethu ukhona la ethembeke khona angiyaphila ngicacise mfethu ukade bengathembekile kuwe akusho ukuthi ukade impilo yakhe ayithembekile kodwa umehluko ukuthi akafani nawe ukade bukhona azothembeka kubona ukhona athembeke kuye intendalo ukuthi ukade bangathembeki ebephila impilo ngeyona yakhe ephila nabantu abangafani nempilo yakhe manje ukade busethola abanjengaye oh my God thank you for your time sir hayi angibaveze babe babili mfundisi ngesikhathi singale asibabone ngale kwa7 simvumela uSister P asinikeza indaba mfundisi sobuye swathatha ama comments ngale ku Facebook enkosi yami azini